Ningependa kusema hivi, waheshimiwa mlikuja hapa. Brother ano Kongo, pole sana. Your Excellency, Madam Judge, familia, pole sana. Nyinyi wote. Omogaka Fred. Aiganyo mbole. Sinole. Ikaransa buya. Karansa buya. Beka chinyonga. Ekerowe kiguru. Gosebono. Gosebono. Mono. Ntobwata mangana togo kwana. Buna mwanya getinge. Tigante beiga. Aba muraba ba minto moko nyakumana. Inche wana areko batebiga. Obo maene obole very simple. Engaki yaikire ekere minto na intu tobuata kabaga toko gende mesa tochikogamba na basacha bande ngakiendagere yakenye kubagwa. Oh no, Josh, you know you're my brother. You know I love you, I respect you. I don't disagree on politics. Lakini kama mtu aboi irana wochaga. Oh no, tutasege tio mwano yongo kumusiga. Kate nae na inche. Nae na inche na babande batigarite ga mugako ngelima. Mugako yobono ga iganero bwate ogutali mumroyo mintu. Bone nga kiese tole intuna bebirengere libire igo. Number 2. Mwataka nege Kiswahili. Kuna wale ambao wanatuliza ni kwa nini Mheshimiwa Rais anapiga kelele sijui nini, anasema anafanya kazi mzuri. Juzi alisema ati akili yake ati lazima ufikirie Kenya outside the box. President William Ruto, wewe pesa ya capitation haupeleki kwa shule. Number 2, ukiona wakulima wa chai saa hii bonus zinakuja shilingi 10. Ukiangalia walimu wa JSS ambao uliandika 2 years ago, sasa unawaambia tena waongoje miaka ingine 2 ndio watakuwa permanent and pensionable. Ukiangalia marafiki zako ndio wanaiba pesa ya serikali kama ni njugu wanauza. Wale watu wako umetuma hapa kuja kufanya kampeni ya UMCA wanaendesha Eurocopter, zimefika 7 nasikia. Helikopter moja kukomboa kwa siku ni shilingi 1,100,000. Times 7, that is 7 million. Times 30 days, that's 210 million. Aye, wami ndoga kibono William. Nkieka hokora. Tumeelewana? Si ati tunakuchukia. Mheshimiwa Rais, hatukuchukii. Ni vile tu hii kazi uliyopewa kama rais, the job is too heavy for you. You are not able to manage this job. And what we are saying, we have a candidate. And our candidate is none other friend Okengo. Gosebo na andi ningwereta komenta kende. Tigaba nonkole reiga. Nyamira. Omo yako minto Onyonka gagachire Nyamira. Ocha koba evereri koba tebinga tiga to evererie osinya Nyamira ne nyore sega yaye. Baka evereria bakabwaterana mugako ngeri no arenge bagacha kogera Nyamira gacha kobaki county. Na intubono toko basava ne kore nyororo twekire stage na intubono ntubwato mumura tokuira na intwe achigokora kinyangi achikole no mugusi achikobwato mugusi tosukego chimotwe taringa kerowe ki abande baito ntwagetagete ya lakini mumuroyo na isaine mumuroyo na isaine magara mumuro taisaini mumuro na isaine rolebi inte korete kararenge education rolebi inte korete kararenge interior rolebi inte korete kararenge ICT naone karengu taraner tato ogende Meru ogende Embu ogende Mombasa iwoko iwatenga kama ni huyo tunaona story yake iko sawa na unaona siku hizi yeye atusitusi watu
na bono njelirinta gete Fred arama abantu abana inchi batenga ya tarama abantu motebya gende ngora toba ngora mumura uno gubwate teigo intwe abande balimo gotigaranka bwateranka murende tiga Fred yagende siko achikoli ichukura isiko nalitora abongi chirikira isiko chisane twarami rumono ngecheto nchigo isana lakini abaisi no tuli ekera bako ni airport otongo batebi muliko yaonia ekera bako ni amemegondo. Kama sasa kitu kingine ningependa kusema Mheshimiwa Rais, juzi tumesikia umepeleka shamba ya kule Kuria kwa sababu ina madini. It has rare minerals which are worth more than 20 billion US dollars. That's why you are taking that land. Leave that land for the Kuria people because those are our brothers. Tumechoka na kuiba rasilimali za serikali. We want a country that is peaceful, a country that doesn't have thieves in governance. We want a country that protects the most vulnerable in our country. Na tunasema kumalizia palimoko lilichukura mulese UDA na inungo tuherolera muri mono na inungo tuherolera muri mwacho bangora igo ya akera na basani baitumure na intu tutige na intu tonya kwa everliga. At the final event I hope abantu banyamira nkwa mura abana babatatu barese coalition ya opposition chikura esababu neye ebiroge bibiko genda mumuroyo mintu tago sukagurwa abaisiko bagateba nuroche iwa enda sobo tukamowe MCA bukamusinya bono ngakiara achekori hiki ekeruke igoro mwanchera nire ngoto amore ebiroge bibitatu kurunyamira so that Fred agende Nairobi elinde toratenga umaite Fred ngororo ogotenga ngora onchokore buya wono ninche nkoro kibuno konyegera lakini muyogocha mwaka nyorokiga arambe mtapatia Fred hawa watu watatu ambao tunataka washinde MCA. Nyamira nionyesha hivi nyorokiga ngaki Moses niwe Nyasaye nomuya mwana oyo mitombi yale mwakongeri naye wansega nchyo kwanira abana aba nabangina nabagaka bara umanya korangere Fred yinda kwane. Thank you sir. Pia mono